Šta ако вам кажем да постожи парадайз, коджи практично расте сам от себе? Да, добро сте чули. Danas pričamo o sorti kođa se zove Rio Grande. Ovo je rana i neverovatno rodna sorta kođa uprašta mnoge greške. Обецхавам вам, до края овог видеа съзначете защо и ово е едина сорта, коя че вам и къда требати за припрему съвършене зимнице. Mnogi ljudi misle da moražu da kupuju skupe hibride kako bi imali pune gajbice plodova, ali oni jako greše. Najveća tajna se često križe u starim proverenim sortama. Danas rušimo mitove u teškom uzgožu povrća. Pišite mi odmah u komentarima. Дали više volite да ядете свеж парадайз у салати или ga češće koristite za kuvandže i sosove? Jedva čekam da pročitam vaše odgovore. Pre nego što zaronimo u detalje, hajde da vidimo odakle nam dolazi ovaj sjajni paradajz. Rio Grande je klasična italijanska sorta, razvižena je sa jednim vrlo jasnim ciljem. Stručnjacima je bio upotreban paradajz koji može da preživi vrela mediteranska leta, a da pritom drže ogromne količine plodova pogodnih za preradu. Tako je nastao ovaj šampion. On pripada porodici šljivara, što znači da ima onaj prepoznatljiv dugulđasti oblik. Tokom decenidža proširio se po celom svetu. Danas ga uzgažaju baštovani od Amerike do Balkana. Zašto? Zato što se pokazao kao izuzetno stabilan i pouzdan. Ne traži staklenu zvonu. Traži samo malo zemlje, sunca i vode, a za uzvrat da je prave planine crvenih plodova. Hajde da sada detaljno razmotrimo sve njegove prednosti. Дали сте се ikada запитали kako izgleda съвършена biljka paradajza? Hajde da zajedno zamislimo tu sliku. Rio Grande nije onaj dzinovski paradajz koji raste 3 metra u visinu. Naprotiv, ovo je determinantna sorta. Šta to zapravo znači za vas? To znači da ova biljka ima svoj konačni cilj rasta. Ona raste kao veoma kompaktan, snažan i gust grm. Obično dostigne visinu od 70 do 100 cm i tu se potpuno zaustavlja, nema beskonačnog rasta u visinu. Zahvaljujući ovom kompaktnom obliku, štedite dragoceni prostor u vašoj bašti. Možete ga saditi bliže jedan drugom u poređenju sa visokim sortama. Ovo je posebno korisno ako imate malu baštu ili uzgajate povrće u saksijama. Zamislite mali žbun prepun crvenih plodova, gde se zeleno lišće jedva vidi. Mnogi ljudi misle da manđa biljka automatski znači manđe plodova, ali to je veliki mit. Njegova energija se ne troši na stvaranđe dugačkih grana. Sva ta energija ide direktno u stvaranđe prelepih crvenih plodova. Sada, hajde da razjasnimo šta tačno znači kada kažemo da je ovo rana sorta. Vreme je novac, a u baštovanstvu vreme je ukusna hrana na vašem stolu. Od trenutka kada presadite sadnice u baštu do prve berbe, obično prođe između 70 i 80 dana. To znači da ćete uživati u plodovima znatno pre vaših komšija koji uzgađaju kasne sorte. Zašto je ovo važno? Rano sazrevanje vam omogućava da izbegnete mnoge jesenje bolesti koje napadaju biljke kada noći postanu hladnije. Ilustracije radi, dok drugi tek čekaju da im paradajz pocrveni, vi ćete već uveliko kuvati svoj prvi paradajz sos. Ova karakteristika ga čini idealnim za regione sa kraćim letima. Ali ne brinite, iako stiže rano, on nastavlja da rađa kontinuirano tokom dobrog dela sezone. To vam daje dovoljno vremena da ga postepeno berete i pripremate za zimu. Vreme je da popričamo o samom plodu i njegovom izgledu. Plodovi Rio Grande paradajza su veoma karakteristični. Imaju oblik koji podsjeća na veće šljive ili đađa. Svaki plod obično teži između 90 i 120 grama. To je savršena veličina, ni prevelika ni premala. Ali ono što ga zaista izdvaja jest njegova debela i čvrsta kožica.
Може да се питате защо бiste желели парадайз с дебелом кожицум. Разлог е jednostavan. Та кожица ga štiti od pucanđa nakon jakih letnjih kiša. Sigurno ste nekada vidjeli kako savršen paradajz pukne preko noći jer je upio previše vode. Sa ovom sortom to se gotovo nikada ne dešava. Takođe, ta čvrstina mu omogućava da lako podnese transport. Možete ga staviti u kantu ili gađbicu, voziti u automobilu, a on se neće zgnječiti. Zamislite ga kao malog, ukusnog tenka u svetu povrća. Ali prava magija se križe unutra. Kada presečete Rio Grande na pola, odmah ćete primetiti nešto drugačije. Za razliku od običnog paradajza za salatu kudžije pun vode i semenki, ovaj paradajz je neverovatno mesnat. Ima veoma visok procenat suve materiže. Njegovo meso je gusto, tamno crveno i puno ukusa. Zašto je ovo presudno? Ako ste i kada pokušali da skuvate sos od vodenastog paradajza, znate da morate da ga kuvate sa tima kako bi voda isparila. Sa ovom sortom štedite i vreme i stružu ili drva. Pošto već ima malo vode, vaš sos će postati gust i bogat za upola manže vremena. Kao sjajan primer, zamislite razliku između retke supe i gustog, bogatog gulaša. To je razlika između običnog paradajza i ovog mesnatog čuda. Ova struktura ga čini apsolutnim kraljem među povrćem za priradu. Zbog svega ovoga, Rio Grande je neprikosnoveni vladar kuhinđe kada dođe vreme za pripremu zimnice. Ako planirate da pravite domaći kečap, pelat u tegli ili ukusnija ajvar, ovo je biljka koju morate imati. Zamislite samo police u vašem špajzu pune domaćih proizvoda. Njegov ukus je savršeno balansiran, nije previše kiseo, ali ima dovoljno kiseline da zadrži svežinu kada se skuva. Mnogi kuvari tvrde da se njegov pravi ukus oslobađa tek nakon termičke obrade. Kada se skuva, on postaje prirodno sladak i bogat. Ovo je tajna vrhunskih italijanskih pizza majstora. Oni znaju da dobar sos ne potiče od začina, već od kvalitetnog, mesnatog paradajza. Zato, ako volite da provodite kasno leto pored šporeta spremajući hranu za zimu, ova sorta će vam taj posao učiniti pravim zadovoljstvom. Jedna od stvari koja najviše muči baštovane jeste nepredvidivo vreme. Svedoci smo svetopližih leta. I tu Rio Grande stupa na scenu kao pravi heroj. Ova sorta ima fantastičnu toleranciju na visoke temperature, dok druge sorte na temperaturama preko 35 stepeni odbacuju cvetove i prestaju da rastu. Vaš paradajz se hrabro drži. Njegov korenov sistem je snažan i prodire duboko u zemlju u potrazi za vlagom. Gusto lišće, koje smo ranije spomenuli, deluje kao prirodni suncobran. Ono štiti plodove od direktnih sunčevih zraka i sprečava pojavu onih ružnih belih mrlja od upekutina na plodu. Kao primer, zamislite vreo julski dan. Vaša bašta izgleda umorno, ali ovimali žbunovi i dalje ponosno stoje i crvene se na suncu. To vam daje neverovatan osjećaj sigurnosti. Znate da vaša žetva neće propasti zbog jednog toplotnog talasa. Osim toplote, bolesti su najveći neprijatelj svakog povrtara. Ovde dolazimo do još jednog ogromnog plusa za ovu sortu. Rio Grande ima ugrađenu prirodnu otpornost na mnoge uobičajene bolesti tla. Posebno je otporan na verticilium i fusarium, dve vrlo destruktivne gljivične infekcije koje dovode do uvenuća cele biljke. Šta ovo znači za vas u praksi? To znači manje stresa i znatno manje prskanja hemikalijama. Ako ste ljubitelj organskog uzgoja, ovo je informacija zlata vredna. Možete ga uzgađati sa minimalnom upotrebom bakarnih preparata, čuvajući tako zdravlje svoje porodice i okoline. Naravno, nijedna biljka nije potpuno imuna na sve bolesti, ali Rio Grande vam daje ogromnu startnu prednost. Razvenčavamo mit da zdrav paradajz mora biti okupan pesticidima.
uspravi izbor sorte, priroda određuje veći deo posla umesto vas. Hajde sada da pričamo o tome šta je potrebno pripremiti pre nego što biljka uopšte stigne u vašu baštu. Zemljište je osnova svega, Rio Grande nije previše izbirljiv, ali voli dobro dreniranu zemlju. Šta to znači? To znači da voda ne sme da se zadržava oko korena kao u bari. Ako imate tešku glinovitu zemlju, najbolje bi bilo da joj dodate malo peska i dosta domaćeg komposta. Kompost će zemlju učiniti rastresitom i punom hranljivih materija. Ova sorta obožava sunce. Izaberite deo bašte kuđi je obazđan suncem barem 6 do 8 sati dnevno. Zamislite da pripremate krevet za gosta. Želite da mu bude udobno i toplo. Pre nego što posadite biljku, ubacite šaku stajskog đubriva na dno rupe. To će biljci dati snažan početni udarac i osigurati joj hranu tokom prvih, najvažnijih nedelja rasta. Kada je u pitanju početak, imate dve opcije. Možete kupiti gotove sadnice na pijaci ili možete sami posejati seme. Ja vam toplo preporučujem da probate setvu iz semena. Zašto? Zato što je to neverovatno zadovoljstvo, a i mnogo je jeftinije. Seme se seže u male posudi otprilike 6 do 8 nedjelja pre poslednjeg očekivanog mraza u vašem kraju. Stavite pa 2 do 3 sjemenke u svaku čašicu sa kvalitetnim supstratom. Zakopajte ih jako plitko, samo nekoliko milimetara ispod površine. A državajte zemlju vlažnom i držite ih na toplom mestu, pored prozora. Kada mlade biljčice dobiju svoja prva 2 prava lista, možete ih prisaditi u veće čaše. Gledate kako iz jedne male sjemenke nastaje snažna biljka je pravo čudo prirode. Osim toga, tako ste potpuno sigurni kođu ste sortu zaista posadili, jer na pijaci ponekad može doći do zabune. Jedan korak kođi mnogi početnici preskoče jeste kalđenje sadnica. Šta je to uopšte? Zamislite da ste celu zimu proveli u toploj dnevnoj sobi i neko vas iznenada izbaci na polje na jak vetar i sunce. Bili biste u šoku, zar ne? Isto važi i za vaše biljke. Pre nego što Rio Grande presadite u baštu, morate ga postepeno navikavati na spoljne uslove. Vaš proces traže oko 7 do 10 dana. Prvog dana iznesite sadnice na polje u hladovinu na samo 2 sata. Zatim ih vratite unutra. Svakog sljedećeg dana povećavajte vreme kođe provode na polju i postepeno ih izlažite jutarnjem suncu. Do kraja nedelje vaše biljke će biti spremne da prenoće na polju. Ovaj jednostavan trik sprečava šok prilikom presađivanja. Vaše biljke će nastaviti da rastu bez ikakvog zastoja čim ih stavite u baštensku zemlju. Konačno je došao dan za presađivanje u baštu. Ovo je ključni trenutak za Rio Grande. Kako smo rekli da je ovo kompaktna biljka, razmak između njih ne mora biti ogroman. Ostavite oko 40 do 50 cm između svake biljke u redu. Ovako će imati dovoljno prostora da dišu, a opet će štedeti prostor. Sada jedan profesionalni trik za vas. Kada kopate rupu, napravite je dubljom nego što je čašica u kojoj je sadnica bila. Paradajz ima neverovatnu sposobnost da pušta novo korenđe iz svog stabla. Zato skinite donđa 2 listića i posadite biljku duboko sve do prvih preostalih listova. Zamislite da granite čvrst temelj za kuću. Što je koren dublji i veći, biljka će biti jača, lakše će pronalaziti vodu tokom suše i doneće vam mnogo više plodova. Nakon sadnje, obavezno ih obilno zalijte vodom. Kada smo kod vode, zalivanje je nauka za sebe, ali ne mora biti komplikovano. Najveća greška koju ljudi prave jeste svakodnevno, površno zalivanje. Rio Grande to ne voli. Umesto toga, primenite pravilo dubokog zalivanja. Zalivajte ređe, na primjer svaki 3. ili 4. dan, ali tada im dajte mnogo vode. Tako terate koren da ide duboko u zemlju kako bi pronašao vlagu.
Ако заливate помalo svaki dan, koren će ostati na površini i biljka će stradati čim upeče sunce. Takođe, veoma je važno kako zalivate. Nikada nemojte kvasiti lišće biljke. Vodu sipajte isključivo na zemlju, direktno oko korena. Vlažno lišće je otvoren poziv za sve vrste gljivičnih bolesti. Ako je moguće, razmislite o postavljanju sistema kap po kap. To je ubedljivo najbolji način da vaše biljke budu srećne, a vi slobodni od nošenja teških kanti sa vodom. Ako želite da olakšate sebi život, onda je malčiranđe korak koji ne smete preskočiti. Malč je zapravo zaštitni sloj koji stavljate preko zemlje oko vaših biljaka. Možete koristiti suvu slamu, pokošenu trvu ili čak običan karton. Zašto je ovo važno za Rio Grande? Prvo, malč zadržava vlagu u zemlji. To znači da ćete morati da zalivate duplo ređe. Drugo, sprečava rast korova. Zamislite da više ne morate da pljevite baštu svakog vikenda na suncu. Treće, i možda najvažnije, malč sprečava da zemlja prska po donđim listovima paradajza kada pada kiša. Upravo preko te blatnjave kiše na lišće dolaze na i gore bolesti. Stavljanđem debelog sloja slame oko biljke stvarate fizičku barižeru koja čuva zdravlje vašeg paradajza. Ovo je tako jednostavan, a tako moćan trik koji koriste svi profesionalni organski baštovani. Da bi biljka proizvela toliko plodova, mora dobro da jede. Prihrana je veoma važna, ali morate biti pažljivi. U početku kada biljka raste, potreban joj je azot da bi razvila jako stablo i zeleno lišće. Međutim, kada Rio Grande počne da cveta, morate promeniti meni. Ako tada nastavite da dodažete azot, dobit ćete ogromnu zelenu biljku bez i jednog cveta. Kada krenu prvi cvetovi, biljci su potrebni fosfor i kaližum. Ovi elementi su zaslužni za stvaranje krupnih i slatkih plodova. Možete koristiti prirodna đubriva, poput čaže od gaveza ili rastvorenog pepela od drveta, koji je pun kaližuma. Zamislite to kao sportsku ishranu. Kada biljka trenira da napravi plod, trebažu joj specifični minerali. Dodajte ovu prihranu u vodu za zalivanje jednom u 15 dana i gledajte kako se cvetovi pretvaraju u savršene male paradajze. Sada dolazimo do jednog od najvećih mitova u baštovanstvu. Većina ljudi misli da svakom paradajzu moražu nemilosrdno da se kidaju zaperci. Zaperci su onimali izdanci koji rastu između glavnog stabla i bočnih grana. Ali pazite sada, Rio Grande je determinantna sorta. Ako mu pokidate sve zaperke, uništit ćete svoj rod. Zašto? Zato što ova biljka stvara plodove upravo na tim bočnim granama. Ona ima ograničen rast i svaka grana je dragocena. Sve što treba da uradite jeste da uklonite lišće i grane koje dodiružu zemlju kako biste sprečili bolesti. I to je to. Ostavite biljku da raste u svom prirodnom, žbunastom obliku. Ovo je fantastična vest za sve vas koji nemate vremena da svaki dan obilazite baštu sa makazama. Ova biljka vam doslovno štedi vreme i trud, a nagrađuje vas obilnom berbom. Iako je ovo kompaktna biljka sa snažnim stablom, zbog ogromne količine plodova često joj je potrebna pomoć. Kada žbun postane prepun paradajza, grane mogu biti toliko teške da se saviju do same zemlje, a mi ne želimo da naši plodovi leže u blatu i trulje. Ovde vam neće trebati oni visoki drveni kučevi od 2 metra. Umesto toga, za Rio Grande su idealni mali baštenski kavezi napravljeni od žice. Ili možete pobosti 3 do 4 mandža štapa oko biljke i povezati ih kanapom, stvarajući takvu malu ogradicu. Zamislite to kao potporu koja biljku drži uspravno dok ona nosi svoj teški teret. Ovo postavljanje vam oduzima samo 5 minuta po biljci na početku sezone, a kasnije vam spašava desetini kilograma zdravih plodova od propadanja.
Ако желите да ваш парадайз буде здрав и да има još Божи укус, немойте ga saditi samog. Biljke imaju svoje najbolje prijatelje. За Рио Гранде najbolji prijatelj je definitivno босиляк. Kada посадите босиляк odmah pored paradajza, dešava se prava магидж. Snažan miris босилька збунджує щеточине, коже би иначе напале ваш парадайз. Осим тога, mnogi stari baštovani tvrde da босиляк poboljšava ukus paradajza dok rastu zajedno. Još jedan odličan saputnik je cvet kadifica. Njeno korenje ispušta materije koje te ražu štetne nematode iz zemlje, dok njeni prelepi cvetovi privlače pčele i bubamare. Bubamare su vaši saveznici, đer jedu biljne vaši. Zamislite vašu baštu kao mali ekosistem. Umesto da koristite hemidžu, dozvolite biljkama da same štite jedna drugu. Kada smo već kod štetočina, hajde da vidimo kako da ih rešimo na prirodan način. Najčešći problem sa kojim ćete se susresti su biljne vaši. Te male zelene ili crne bubice koje sisažu sok iz mladih listića. Nemojte odmah trčati po otrove u poljoprivrednu apoteku. Postoji mnogo lakši i zdraviji način. Napravite jednostavan rastvor od vode i nekoliko kapi tečnog sapuna. Sipajte to u prskalicu i poprskajte zaražene delove biljke kasno popodne. Sapun će uništiti vaši bez ikakvih posledica po vaš paradajz ili okolinu. Takođe, možete koristiti rastvor od koprive ili belog luka, koji deluju kao prirodni repelenti. Suština je da redovno pregledate svoje biljke. Ako uočite problem na vreme, on se može rešiti brzo i potpuno prirodno. Rio Grande je sam po sebi snažan, samo mu treba vaša mala pomoć kada gubici napadnu. Konačno, dolazimo do najlepšeg dela baštovanstva – berba. Kako da znate da je vaš Rio Grande savršeno spreman za branže? Nikada nemojte žuriti. Plod treba da dobiže duboko, užednačenu crvenu bođu od dna pa sve do peteljke. Kada ga blago stisnete u ruci, trebalo bi da malo popusti pod prstima, ali ne sme biti previše mekan. Jedan odličan savet za vas. Ako očekujete jaku olužu ili nagli pad temperature na kraju sezone, možete ubrati i plodove koji su tek počeli da menđažu bođu iz zelenje u naranđastu. Stavite ih u kartonsku kutiju zajedno sa jednom zrelom jabukom ili bananom. Te vočke ispuštaju gasetilen, koji će pomoći vašem paradajzu da sazri u kući na sobnoj temperaturi. Na ovaj način nećete izgubiti ni jedan jedini plod čak ni kada se vreme naglo pokvari. Za kraj ovog detaljnog vodiča vredi napomenuti i neverovatnu dugotrajnost ove sorte. Zahvaljujući onoj čvrstoj kožici i malom sadržaju vode o kojima smo pričali, Rio Grande može da stoji ubrana mnogo duže od običnog paradajza. Možete ga čuvati u hladnijoj i mračnoj prostoriji čak i do 2 nedelje nakon berbe, a da ne počne da truli. Ovo je fenomenalno ako nemate vremena da odmah pravite zimnicu. Možete sakupljati plodove tokom cele nedelje, čuvati ih na sigurnom i onda za vikend napraviti veliku akciju kuvandža. Kada sve stavimo na papir, od uštede prostora, preko otpornosti na bolesti, pa sve do ogromnog prinosa i mesnatih plodova, ova sorta vam donosi neverovatnu vrednost. Ulaganje u seme ove sorte je verovatno najbolja investicija koju možete napraviti za svoju baštu ove godine. I evo nas na kraju. Sada znate potpunu istinu o tome zašto hiljade baštovana biražu baš ovu sortu. Ne morate da budete rob svoje bašte da biste imali fantastične rezultate. Rio Grande je živi dokaz da je ponekad jednostavnije rešenje u stvari ono najbolje. Ova kompaktna, snažna biljka donosi vam neverovatno bogatstvo mesnatih, ukusnih plodova koji su kao stvoreni za najbolju zimnicu. Otporna je, laka za održavanje i što je najvažnije, izobilno rađa.
Замислите само тъй осечхаш по носа, къда зими отворите тегло собствено ксоса от парадайза, знаючи да сте ga sami uzgožili uz minimalan труд. Хвала вам, що сте гледали овай видео до края. Ако вам се допало, обавезно се предплатите на канал, кликните на лайк и поделите видео с приятелджима. И не заборавите да ми отговорите у коментарима. Дали ćete sljedeće sezone posaditi Rio Grande u svojoj bašti? Vidimo se u sljedećem videu.